bashikaho Yesu ari basanga uwari yinjiwemo n'abadayimoni agize haleluya yicaye agize kandi yambaye hari muhemu mbi kwikora imbuto bantu bakikura iteka mu busambanyi abantu bakiyamura imbuto mugabo ngo basanze yicaye agize kandi wambare mu izina rya Yesu Kristo nawe uri kuranyumva wambare ubu wambaye abarundi tubazi kwambara kandi kera mu minsi yaheze umurundi kazi yarambara akikwiza mugabo muri ino minsi ngo n'amajambere da mugabo ngo basanze yambaye haleluya barimye ngo uyishambu umwami yaduhaye yagakiza iyo tukambaye turashaza tukaberwa haleluya ndabifurije kwambara agakiza ka Yesu Kristo mwambara ukugororoka mwikwize ndetse naho abadayimoni bababona bagatinya hariya ku murongo ukurigamo ubwenge bwagizene yicaye yambaye ubwenge bwagarutse Yesu nashimwe ndabifurije kwambara agakiza k'Imana ndabifurije guca bugufi imbere ya Yesu ndabifurije kugira ubwenge bw'Imana mugire kandi n'ubumenyi mu ishuri ego ubwenge buva ku Mana muga kandi n'ubumenyi bwo mu ishuri butajanye no kwiba butajanye no gutirisha bujanye no gukora cyane bujanye no kwiga cyane kugira ngo Yesu azahabwe icubahiro haleluya hanyuma ngo Bibiliya kivuga ngo bamaze kubona ibyo umuyaga wahaziye bamaze kubona ingene yicaye bamaze kubona ingene yambaye bamaze kubona ingene ubwenge bwagarutse umwe nyene yari yinjiwemo na dayimoni cya gitero bagirana iyo bongera ko guhimbaza Imana haleluya shima Imana haleluya shima Imana amen shima Imana haleluya shima Imana iyo baca bongera kubadira hadi ngo baca bari guca bahimbaza Imana hari ahandi mu butumwa bwiza abari binjiwemo na dayimoni ngo hari inzira bari baraheze gucamwo kubera yabagirira nabi uyu Yesu amaze guhura n'iyi uyu yari yagiwe nabi ni muhemumi uyu lo liberateur lo vrai liberateur atabohora umubiri gusa abohora n'umutima afise ububasha ku muhemumi afise ububasha ku ngeso yakuganje abamaze kubohoka icyari kibakwiye nuko baca bahimbaza Imana dusome duhereza hariya mu Yesaya 42 Yesaya 42 duce dusenga Imana igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 42 ku murongo wa 5 uko niko Imana uhoraho agize uwaremye amajuru akayaganura uwagaranzuye isi n'ibyimera uwahaye abantu bo muri yo guhumeka kandi abayigendako akabaha ubugingo ati jewe uhoraho naguhamagaye mu bugororotsi nzogufata nkuzigame ngutange ngubere abantu isezerano n'abanyamahanga ubabere umuco nguhumure impumyi inyuma y'agakwabo ngusohore iki imbohe mwibohero n'abicaye mu mwiza ngo bave mu nzu y'iki Imana iraduhamagara ngo tubere amahanga umuco muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya umwana niyabaho kwidegembya muzoba bidegembya nyakuri turagomba gukorera Imana turagomba kuzorangiza urugendo amahoro turagomba kushingira intahe ukwizera kwacu nk'uko abambere babigize turagomba kuzorangiza amahoro turagomba kuyu muri wa muhemu
rwoshishikara kwaka kugira ngo igikorwa cy'Imana kibandanye. Icambere tumenye ukuri. Haleluya. Yesu Kristo niwe kuri, ijambo ry'Imana niryo kuri, data Imana niyo Mana y'ukuri. Yesu Kristo niwe atanga kwidegembya, kandi kwidegembya nyakuri bijya bibosha umuntu mu mutima, kandi si mu mutima gusa, ashobora no gukiza n'indwara, ashobora no guhura n'ikibazo cyawe niwamwizera. Ahandi haravuga ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Yesu nashimwe. Ninde agomba kubohoka kuri iki cyangwa ikindi? Unama dusenga Imana. Yesu abahezagire. Unama dusenga Imana. Hakagira umuntu agira ati jewe hari ikintu cyamboshe, naho aparamumenga ndidegembye, hari ikintu kimboshe. Ngwino kwa Yesu, ngwino, nturindire, ngwino upfukame tugusengera Imana. Turagomba kuzoba umuhigo